Dear Society Note, bengathi kubanyana mina nawe ngelinye lamalanga sizakuhlangana ngikhulume nawe ngakho konke kungiphethe kumbe ehlizweni. Impilo inzima ngokwenza, imbuye ibe nzima ngokumbala. Inhliziyo yami ithena ithi yabethela ngehlangothini lethando. Kamthanda umntwana omuntu ngoba athe uyangithanda naye. Inhliziyo yami ngeyakho wedwa sithanda sami. Wathi njalo nakangithembisako. Wathi ngelinye ilanga ithabile inhliziyo yami yahlabeka nakazangihlaba aqeda ukungihlanganisa namaboda ngibanga lesikhwele. Ethemba lokubanyana uza kuchuguluka angithande ngahlala. Ngokuya kwamalanga izinto zathwelela, ukuphila ngizithoba amanceba bekwatshingala namhlanje nginethemba lokubanyana uzangithanda njengoba ngimthanda. Kodwa ngibona ngathi ngakimi lithingele kwasafuthi. Ngiba ungitshelele yena bonyana ngimthandile udlula ukuzithanda mina, kodwa yena wakhetha ukungilimaza inhliziyo. Wangikhubaza umphefumulo ngaphazamiseka ngokwemizwa ngenxa yezenzo zakhe zokungihlukumeza ngokomseme. Angiphakamisela isandla esinesikhala esibukhali esibalekisela igazi, sangikhipha ingazi. Ngalokho engisuke engadini emphefumulweni bengithi ngcono ngiuphumuze ngombana sekwanele. Lichingile kwasafuthi lenhlungu ngombana liyokuthi lingihlabelala kusasa lingikhanyisela indlela ehlangothini lomhlaba ophephileko onesikolo lapho ngizobe ngizifundisa ukuzithanda mina nokuzivikela. Ingikhali phasi madoda sekwanele.